Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhatan بالنسبة للتنمية mengaji tapi sebenarnya na kuana me tapi sebenarnya tienen kada penpain dia tienen kesemuan bersegil sebab bagi kahapanin na dumendeng buah yan lebayan bigyan durante pagkahapanin dumendeng buah yan lebayantin supaya kita mikirdo kalambihan atau kahapan ambar Allah subhanahu wa ta'ala ta'abud kita mulai tujuh hadaratnya namban may tebisara si manamyan yan sampai ko ito sige na pahin accepted bi atau administratan bi yan ay kumete bisaram yan etinan kita itu asal gaga dan buah gani ada buah amat manusia gay mabaya ngihilang atau gay mabaya ngeddo yan kasanjangan aman peg tunjane labilay bang mola iya tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dan sinin sedi amban trisarate bisi manamyan yene asal me amal tebi sedi na amban ene pinewajib Allah subhanahu wa ta'ala sikite bi ene alima kum kinihin ani alam kastu trisarate bisi manamyan bisi negi berik tebi suluwas kupatan tebi kenambahan tinen tambanen tawane موضوع تبي كويتوهن باسلو يا ناس بسوق بتتوا مطابق لسيسي استرسل الأولي ينه بين بناس عرب بين الاجتهاد في طاعة الله أو الاجتهاد بالطاعة لأنه توجينيس كلمات تنكه suku si kelum tenagiat si dunya demikian suku si bagahirat te pegega pegita tepi asal masih gate eddo gigite umabot samantara gay pinagtuyuan kumikite bito dia ada buah ban kita winin batang mastal atau menjadi mastal atau menjadi injilan atau menjadi ini samia sumberua mabaya iya lusul makluma pindah mabaya aku menjadi mastal pama atau mabaya aku menjadi samian ini iya sumberua gay usa gay meghinang gay megluhong magisayos ano niya sambatan tayo kanin mag-angan-angan ni Hadja. Ano kasi yan? Angan-angan na kayo mo dalam dunya, sabi mabaya. Sumigay mag-ina. Nainin. Kano niya katamanan. Dimigyan ni Sab. Bote tujo, atilan si Linggepak. Di mabaya ako. Yan doon kahapan sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na yung may berisarap itu surga atau kahapan elesi Allah Ta'ala gapan na bakas may kaya ano gapan niya may kita betul kemon amban may ada keulamaan kebila sampai kita bersamian ni story ni Hadja atau ngaka-ngaka ni Hadja nisa Hadja pinahin haka ni pito bang pinta asal mengiwag kahalarin sa Allah subhanahu wa ta'ala may kulang-kulang pinto maratsyanin pag na may
binisara sa amin na kau pilia ngin lusta be haja pinain. Story na sa mga bakastela sa dapat kasi. Tama kastela sa dapat kapan dalam kuburin kalau dalam kuburin maksa kita bersama kapan sa mga bakastela. Amen na. Kita tu parangan-parangan story na haja sa amin naman nabuhat sa amin bersama. So nabuhat ka bakastela sa. Belengkan bisa na story may kaulamaan tan misalnya daruman tubuh de istoryin story ini daw ada amban din bisar Allah subhanahu wa taala ini daw wa di amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasi kahalan atinan ina kahalan tu si Allah dunya ni si Allah akhirat ni banggeru peragtuyuan bang dia kinawaya no ina pasasagan maghasil si kita maghasil. Nanan sinin binisaraten ini pinain pagtaat at pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sino manusia dan buwa ang kita manusia. Gi mabaya ngedo kahapan ni do keluhayahan ni bang mati. Kaniya asal kabayatan kiya mo may keluhayahan kita. Kaya lubos tan pinuto sa mga. Mabaya kita mensiri magkaraya upama espe ko sa luma magbungkus-bungkus dokumenta kuwas no sa amin. Sige pag diaro magay ko magina, bagay ko mag-action magay ko rumengan sa amin. Kay ko bigay. Babaya itinan menjadi master. Sige kay menjadi master magay ko ng school. Babaya menjadi ustad bagay ko ngaji. Babaya menjadi ini. Sige. Magua enunem tu sali do pagdunya ro pag akhirat te gaania lebean ne sindisyo may kita mag-ijtihad ng tuyo. Igilan sa iyo. Miya lebean. Tinan mag-sacrifice. Ang tuyo. Al-ijtihado pagtabin saraten nan sinin subay kita tuyo ante yene kanta pagtaat binuot tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus ng sinin, tinuyuanin, duman na hadya magsambayang lay. Duman na hadya maghaji, magzakat, magpuwese, magastara na tinisarada sa amya. Iyan, asal-asan, asas, tawanin, ini kuwanan tinbi, asagin, gay, tapangga, yan. Asal iyan kuwananin. Pagibangga niya, iyan, bisan dugitin, ngahinang may diyata, puwas ang banin, yan ka na kuwananin. So, iyan, asal, sa kulang-kulang, basta niya iyan okay ni. Sumawa, kita inin niya bahasa tayakan ko inepsubahan. May kasi mukini. Na, atin na batang pelele besabi yan. Pag-asa ilaw kamatin, nagsusulan. Dumeng ke, namin, kisa, na ada bang sila aturi guru dan na pereng kiyo magsusun kiyo kasi kiyo susun ini. Kapag ini binawan bang kanya bangge mo ono magsusun na kawo ono magsusun kita ko amat sa kusa na siya. Nasali ito ada kala nagsusunan. So pinagpain-pain pente ba saya kanin gamdo pen kiti kipaghinang etin magsusun magsusun kita ka kipaghinang. Magsayin. Sa ito. Ina lalu, si Allah kiamat, di ba ko sa lunga, hindi na kita mencari balik pito bang tepi ini. Biyan nahangkan kita, inakahan, kung may kawalamaan kan biyan na. Pad-gay pa niya, indag susunod, susunod kita, itinan, kinangatan. Ilukahan wa Allah subhanahu wa ta'ala si kita, tinan, yene, lebayan pekerdoan te kahapanin bang kita magkasua mula tunjo hatarat ng taon sa lagyan. Sunawa, den buwa do lebayan den subay magtuyo. Subay tuyo ante. Banggay magtuyo, asal ka dapat. Banglog ka sa tipag mag-angan-angan kita, magniyat, banggero usa, asal kay maghinang, danya, mag-ano sa kita. Gay magloob, gay mag-ano, awe gay magnyata sa kita gay maghasal sa kita yan pag pin Allah subhanahu wa ta'ala tag na misar Allah subhanahu wa ta'ala akan gay
dakit ti mag-ine sa amin, pain-pain, bis lang kita luugan lepas atau ala away sa dai. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ina hinang mo sa amin, si inanghap, si niyan yene istegel tu pinarkel mo Allah subhanahu wa ta'ala kemon ganta hinang mo mahaplay asal tuyuan no jay lepas amban Allah subhanahu wa ta'ala jay ilepas wa ini amban ka hinang mo siliki-diki inahinang sa amin ine jariki awa pinakiriki inahinang sa amin asal kay ilepas Allah subhanahu wa ta'ala kay ilepas hinang lumahapin diba niya itinan mangkin kayo itikad mangkin niya kahapan no pahala no bang suway kayo luko asal magtuyo maghaji lepas arta luog lureg kay tibuan magsandal kay ugto magpuwase ubos magsambahayang maglimang wakto sa yan mang kini magjata usuwi miyan lay sa mata yan makin kaya kurungan pahala wa Allah subhanahu wa ta'ala kay di ba na JN so may ekka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas ang bandiri ayat miyan angkat inuperan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala sumagu abang dumendo dembua pemoyehin megtuyo gete edo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala abwabil khair qultu na sidambua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibawah disinin ina si Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna sami sahabatna ala adullukum ala abwabil khair qultu na'am قال الصوم جنة والصدقة برهان وقيام العبد في جوف الليل يطفئ كل خطيئة. النبي إن أوبن النبي محمد صلى الله عليه وسلم sahabat namian ini gay pekin atawan akahan tepin nekam yene penne si me kalawang lawangan etinin atawa lebeyan pengasuhan bi kahapan bang hinangbi. Lebeyan pengasuhan bi kahapan. Tini lawang lebeyan. Ala abwab. Kalawang nawangan iti lebeyan te atawa. Dumendem buwa. Nanasinin dumendem buwa tinakhininang atawa dumendem buwa peket doante pelebeyanten mian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyamen sa mata-mata mian hadja peket doante bi kahapanin. Kumanin ko magsambahay hadja pito pa. Tarumain. Duman na Japin na rumen nansin ipin mangkin ni kung ngaswa kahapan ng Allah subhanahu wa ta'ala magsambayang hadja ng buwa-buwa atawanan si puwas hadja ng buwa-buwa atawanan si hadja ng buwa-buwa atawa si samihan kai sumagawa kapin lelebeyanin duman na jalan si inin kapin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebeyan pekedoan di kahapanin sumegua subay labay antuyuan di bangga ito niwan gai subay ito sikite be ko ito preng kurawata makin nanute be dislay hatu penia kemeli kun dasa ka mga masa puro duk kemeli tembikemon so banggain bisag na kayo sabi nakiro ina kemali kun dumain kemali si Puerto Gitevi delemhina nag-opisinahin mag-drive-in mag-businessin sumi-sumihan nagna simukim mudir tanbi bang niya akam late gitek kalisag pito deduction swaldo bin kawel leo kasi ito hakad bang dia akam tewa so ako matuwa in hello akrab sa kamsa
Pagkain na bisara mananjalin sa amyan atau mudirin na ineddo na ko murabi cellphone atau dalos mahalingin pinaalarm ano galo si lisag en ng dukte nga nagduk ugay si pilin si mukim lilisag pito suwe kulay may kasayin ay diretso sa loob mo lain napaghangkan diyan atawanin temprano si mukim nga ini so pinte sa gwalo time 10B start sa gwalo kabaelo sa gwalo so ito nauspain ko isin at takaya ko karamulirin manager can be isang pito dukte nga pinaalarm mo ko dalosin at tawa cellphone din bisabi ini yan puwas mangan isang sampu sa ngebin pinisiners dalosin isang pito dukte nga sumusuko inay en suko si ine suko naghinang sumusuhin sumusaluhin ko tahala banglit di siya doon sa amin inanuan kita atawa ina yan pinte ko miyan ikab atawa panis ang panene mudiri tele bahune isag pito dukte nga megring dalosin sumegua niya pedhel lu pinakahadje ang panlisag pito dukte nga sumusubo song lay yan ko ito lisakampat dukte nga pajarin dami ni search way kasi yung tupazar dalosin may kasi hanggang piko ang nagilo ako may tawain dami ni search walhasil hadje hinante yan direksyon te mudir ten atau manager ten bisabihan pagkasita manusia amban suku si Allah subhanahu wa ta'ala ini sampai pasarli nakakita makasambahayan pa sa megara daga mag-ano kakite ini aga mag-ano duga search dalostan si desakam padukte nga atau cellphone bahwa helling si isang padukte nga nakakasambang pasar kasi hatol pinisi garo namin tawanan silang bangka abdo sumagawa ka may kasidams bang hinante si dunya magpelinelos magpelisal pinaalarm dukko kulait sumagawa bang siwak tupajar bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak'atani qabla al-fajr ka pasambayang pajari dua rakaat kau makasambayang tehelu amban sambayang fardu fajar lay khairum minad dunya wa ma fiha na pinaalaman mo dalos lay pagye mudirong samyaan magano si kau haga 50 pilak rukat sa doon 50 pilak do agan ge bebe umabot yan den buwa den token nila siya malid samyaan bubang daw makasampahayang dehelo ang malisog puto tugtanga alay si waktu paja dumempe si niyan waktu paja dumempe pardulay sumay pain na rak'atan qabla al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha makasampahayang kau dua rakaat dehelo ang ban waktu paja lay ete sul paja lay hape dayahan pekeu amban yene da arta dalam dunia induk dalam si dunia induk dalam din kemon dalam dunia awe kape arta no atau dayahan pekeu insyaallah subhanahu wa taala amban dalam dunia ini sabab yene dua rakaat sembahyang pajar lay bute kasi ako gitu anak ilu makin sa kasambahayangan pabdo peke mian kana da mag-alarm bang dua rakaat lay pajar sunnat lay mismo asal yene dua rakaat pajar lay ne kura kemon sambayang ne kura waktu ano sambayang pajar lepas sampan aku may kasi rukin sumegua dayahan ko busimo dayahan ko pagyan na kompleto kulay kemon kitinin salih nang tanwi pen mudirin di sagwalo sumay to kemon deni hawa aktif pun atau pagtuyo kung maghinangin ijtihad si hinang si dunyalay
Gabali sa kuwalo, lain nagpupaandang-andang si Iling opisina mo din, tinan pag-inok kita mo din sa kauhati, pinagkariyaron ka ma-record din. So, iine sa bahang durak atin, iine sa bahang parduin, hinam mo sa akin. Sige rasa, sige. Hadyo sige tabi. Hinangin, penalihan cellphone, pigi, pamaranahi pe, ko cellphone in mag-lock, mag-ano, mag-alarm, pigi college, sinang sinagawa, millennials pe, may ano yan? Ay kasi, sinagawa bang nagtupacar, amat na lumo. Iyan, manusia ay. Hanggang tebiya niyan, tebiya bang manghetin ang bang magamit tawain siya, bang matawain dehengan tibig tubat kibiti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat hejje tebi, dapat alaman tebi hinangin, so banggat inalaman, hinimian enulay. Waktu pazalay, sampai hinang dane, duk negay, sa mata-mata, ini pangamban tebi panganak Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa. Inahadjo ete hinangten, pinahadjo ete hanggang 50 pila kita kekulangan suaroten bi, atau amban tahala, yan arta dunya induk isisinan sa amin sa pinuli. Itu kahalang manusia sa iyan kahalang. So inday ko bang niya tinag bisralay pagi bangga na niya na sa inhaja sumagawa pagmapapan. Sumagawa sayan bang utama manusia manusiain niya si manusia pagtuyuan ni pagdunya din sumagawa pang pag-akhirat nin yan naganda haji tamaran haji pagduan ng kampanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kani marami balik kita pi al-istihad suway kita magtuyo dehelo pa-alarm ta si salatul fajr de losten pag-uros na kita ng bayang fajar asal bang na kita yan ato kita may kuito asal walawa lang bangus kita ng bayang fajar kuito kita may kemon pag-imaginang asal hato na bisa niya at ipatuloy sa damuha magkitiwi ko may damuha sa may kasi gana niya at ipatuloy bigyan na istidad na kita bilang sa amin imagawa gaya belikante gaya pitingang mga sinduhin gania mangkin ngape mga nagpudulog tenga bigyan na muslim kita sa amin kaya sa iyan paalarm tibitalos tandi atau sa pon tandi si waktu pajar ubos na bang kauko na ikhtiyat kung kitingin magkakape naman kani cert losten atau pisi isang pedurog tangali atau iri-iri na yan silog tulay kuwas naman sa pasal ay subay pehedjete rehelo sambahayang pajan atau sambahayangin ang ganda sa Allah subhanahu wa ta'ala ang banin ay kundi sarami pinasaratin pinamitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agahan ko pinagam naman ng buwa lebayan pegaduan bikahapan ng sumegwa gayit edo panggit tinuyuan gayit edo panggit tinuyuan nagkuna niyan sambayang pacar niyan saya ada kala abdu piu ko sa masjid pain bagi kasagian wala kasihan na bagi palis speaker misiri na makilaman leman daru zikirin tuya kan kemon lokerok si Malik manggabat yung museno napi pain sa kasagian lagi si Malik tadi si Ponlawang suway bilira dali pero kan mong samian kina pito ikay na tayo sa men kaya madlem bisag penenggele masyaallah ta okay ni kaya diralo sa Allah sumagawa so alam ko tebon haja pin haja kay saya an keruk si Malik pag isam sayan na bisara Suhaibin atau bisara si yan mukimin sa amin di ba ikhlas si masjid kasi tek to si masjid magkuraruan pa sa amin desa bisan agen esa sampai yang sunat le ne samen hajj pe ang bandun jairin duk delem den pang kasaman to durak atli bisan mismo asal ene me ilak hajj ne fardu lai na magkuraruan gete kali nang gere-gere pa magkuraruan gete ano tasayub sara magpatiya ni imamin mga ete tasayub semua ini kesahian ga dahil ang tuwisin, sumagawa, banggay ito yung antebi, asal ga dapat gate ito. Naransinin, inofenan kitibi wa Allah subhanahu wa ta'ala, inagaan kitibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dumen dembua peke doan pelebihan te bimangkin kita bikin doa apa tujuh Allah Subhanahu wa taala. Kubat tebisaramian ne pain sahabat inda buamian qultu na'am ya Rasulullah pin akarun pin kami awal. Mama ete dumen na akarun pin kami ingin napain. Ingin napain etinan be kuasam ban dene lima waktule atau lima fartule ini dumen sediam bani supported. Jadi dumen na jelasin nambu ini sudah selain sebagai ada dumen dumen ini naja ekka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sawmu junnah. Inin pinambu amban. Itinin banghinang di pen inin. Dembu ane amban lebayan pakai doang di kahapan. Kahapan ini pinne pagsandal pemuase. Pemuase. Nalan sinin deman haja tu maksurin puasain nan sinin era Ramadan lay. Ramadan lay. Sumegua sini ada buah amban kita ni makasandal makasedia gadia pinte sabian ini gak saki gak ini nangkat inakan kita ni aku bisan pinte ku komisar ko sabian pagi aku muase na sumay ko aja yang buah amban sababan lebayan peke doan bisamian sababan kam peke paghinang pagi lumabay amban tabisaraku na bisan ko pinte ka paghinang saban kambing nang lain ako bisan pinte ko diki-diki saban ko kapisikan ng ban kapan di pek sabab ikam me kepeginang saban tekebe ang bisara ko na bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lay da kan bisara daga bisa pinain we kan bisara ngandak puasa wa ko muase we kan ngandak bisara magsambahay wa ko magsambayang we kan ngandak bisara biyan sadaka bu hatinan ka ko magsadaka nagai duman sayen sumagawa sababan kokon haja sinabab amban tebisara wa kuene kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sababan din kahinang samian magkapagsambahayan kam magkapagpuasa kam magkapagsadaka kam magkapagzakat magkapag-idene hinang sami kapagzikir ubos bisan kuwa kapaghinang pagsaban din niyan tegebi amban ako dumen bisara ko sumagawa kaptangan Allah subhanahu wa taala bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kam lay ada pahalabi na ko kapisikan bisan tinang ko momok anu saban ka apa nang bandam saban pagi serak Islam say duman dan buah pelebihan tendi etin ekka open sikit bisamian nian Allah subhanahu wa taala indakan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manapna ne pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pende as-sawmu junna yene pen ne dembu amban bang hinang bi ene puasa ka puasa tiran duman na jadala si Ramadan tu si Ramadan tinan makin ke puasa semua puasa Ramadan ina saman ello ni alu penaid me yan ello hamis duk jumaa isnin duk hamis duk telu ello si dalam bulan yan ine bisa ni penting tenu kala suka ine dan buat kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansama yauman sini dan buat manusia dan buat mereka kita ni nek puasa si ello ine de ello ya tidak karena Allah subhanahu wa taala karena Allah subhanahu wa taala pemuasan ali di mana capit elasi awa asal ban netru yala hambis duk mian isin duk hambis duk telu si ayamil bint telu elo si ayan ibeten sumagawa bangkira pita tutugan atau sendi pembani bang mamaya pita okay istidanu itebi mian update kita bisa hambis duk istina salkaba anu mian kepuasan tabian ubus telung bulan telu si dalam bulan lay telu ayamul bint telu elo le us padang nang bapik itu oke dumen na aja semua iyan namen terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina nak puasa dan buat amban ka sin hello ini repente hello wala ga tinugila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagua pamuasa lay dumen ini rokini sumagua karena Allah subhanahu wa taala pangasang-asa itong mas ambani pinatala wa Allah subhanahu wa taala ba'da Allah binatala wallahu subhanahu wa ta'ala yene ame muesele sabab meke puasa iye de elle o amian karena Allah subhanahu wa ta'ala
pinatalay wa Allah subhanahu wa ta'ala miyan anin nar sabdina harifan itinan 70 tahun ang bandar ka jahannam. Na magkuwing na bang repente de sabdel lewlay. Na kuwing na bang ene tabianun atau habit pun sambat-sambat lianin muasa kasi sa azamia kuwing pe kapalaan kuwing pe kapan nun abot sila kiaman. Bangkar na ikhlas dahil lawhad sa samian kaya muasa. Iyan terdorong Allah subhanahu wa ta'ala. So magwa ikhlas kita bi. Kaysa kedua pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nansi bisrain pen as-sawm junnah. Ye pen bangkam me ke puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tingin puasa sunat lay diwan pen Ramadan lay junnah. Junnah si kaam. Ini heti junnah ini. Bangsa rin tibisrat bi. Dan buat kalimat ini saya pindah-pindah aja berisnen. Nia pinne junna, nia janna, duk nia jinna. Jadi ini beris amban diata, duk beris amban diawa, duk beris amban dapan energi play. Dan buat kalimat ini, dan buat kalimat so bang pipinne si junna sedima nanen, bang pisi janna sedima nanen. Bang pisi jin na sa di mana so ada buat kalimat ini. Nana silid pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pen as-sawmu junnah belis amban ini belis amban dapat belisnya. Ini maknanya. Bang pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sawmu junnah ye pen ne puasahin etinan puasahin pen ne bang mekepuasa kam karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tedo di kahapanin sa pemuasabian kahapan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala junnah. Itu junnahin ini pin taming atau elig. Elig bi atau taming bi amban ini narka jahannam tabu cello kiamat. Iya. Nabang pipin si jinnah habang jin beris amban diawa beris na jim lay manunjuki si ene makhluk hininang wallahu subhanahu wa ta'ala kambal manusia sumegwa ga itikite wa itibi jin ene gite jin gite pagi bang janna beris amban diata nene si law kamat garo sa daytinan ga itikite wa itibi ine ga itikite wa itibi isel lew kiamat bilisara Allah subhanahu wa ta'ala. Balik tripinagdang buha kemon maana ene hurupinin mana nen kemon gata kita tadi. Manusia bang meke puasa kita nen narka jannamin sama puasa nen. Demikian kesayan. Umus jinin ko itu ga pinakita Allah subhanahu wa ta'ala si manusia kita demikian janna ga petikite manusia aku itu jan iblis elo kiamat maghintay kita bang mati na manusia ay. Sumegwa nagpinda-pinda dan buat huruf suwe dan buat anu kemon kalimat ini ga petikite wa sa. Napito kita si mawdu tandi yatinan puasahin labayanan kalabayan tawi ndekedwan tawi kahapan dan buat ban pemuase gay kita megkite duk narka jahannam ini azab Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah ini penguasitin bibang karena Allah subhanahu wa ta'ala saya yasuno insyaAllah bang niya dan buang bankam yatin magkasadya magkagees ini allaw hamis duk isnin atau allaw talumbangis ng bulan atau ini rekod yang kan itulungin alay gay ilepas kuwerte bista Allah subhanahu wa ta'ala miyan inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin gay ilepas Allah subhanahu wa ta'ala rug ilay gay ilepas ina hetinan sumegwa maghinang kam hetinan niyan tuyuanon bi ini kata keduan tiri kahapanin sa miyan tu Allah subhanahu wa ta'ala was-sadaqatu burhan demikian pasuno lemayan pagkeduan tiri kahapan kuno may hinarap tiri buituto ko tiri sarat tiri namiyan sadaka tumulong tiri si ene karena Allah subhanahu wa ta'ala si tinan ibadat tilang tiri ibadat Allah subhanahu wa ta'ala ubus dok mas ene asal hapten bang kuene me tinang tiri to sa niyan pinainda sadaka jariyah ito ini sadaka jariyah bigyan niya sadaka dok niya bin sadaka jariyah na masab bang jariyah te
Itinen, ene sadaka, iti sadaka jariyahin, ene sige lumengan. Bang bisnisin, sige business sa mga usa, pondosin no. Jariyahin lumengan sige. Sampai sinambua kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ene bang manusia ini mati, inqata amaluhu. Itinen, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kasi bang nakikita mo din mati atau bang mati manusia bekat ng bandunggani, bekat ng bandiyamon parkala ni gani. Melingkan mangga bekat iye bisan iye mati lay dalam kubur, ga bekat ang baniya telu parkala niya. Dan buwa ang telu parkala ini ikhlas ka am siniat bin iye nasimbi ka panabang bisi matarasa ini bin bekat ang parkala. Duk ka panabang bisi masjid. Da pindi unit datuan datus tawali ng po unit da. So bang mawaya dog gebekat asal. No rin bang ko ito sarati beli. Bang load. DL 200 kalot sa mga dara. Nagisipos. Atau cellphone 3,000 itu ini pasal kung kutong malinis siya. The 7 ini ba? Apple. Kita orang ngayon pegana si ako. Dia buhat sige TV. Kasi ini usapan kami ngituhan peke kemon ka am ngituhan yan dia si kam. Peke tauhan bi. Subay aku mo mo ka to ka si ako. So insyaallah bang ko disabko kira dua hari ko so magpinay ko kami sa amin. Saya. Gay pedi sige gay buhat sige TV. Bukan ni TV saro peke tuan TV. Kahapan ada kala mikipit na kau pa yan dams. May kasi lalu pagpayaman mo. Mungkin ano sa kampo si Mupim magsige. Si Herman. Ada kala pinta sa amin. Kasi nasumego abang idin jariya. Datos pilak, lebih pupilak sabi na sa dated pikil TV. Insyaallah tinan iyuk betat TV si masjid. Tegelan masjirian tu selo dunya kay larak ni ape nang bayangan ne bisan do kau agan ne lu hatusan tahun ne pian tahun ne saing ne dan bawa Allah Subhanahu wa taala kawin samantara penia lu baktas tu yan si hetinen lupe ini nang lupe tinenggia lupe anu gepe usa hetinen bisan ne kau ga yan samian gepe usa sebutan Allah Subhanahu wa taala si pelo dindikian madrasah samantara pe niya lai pengajian lai persulatan sa amin anu inusal pe ini demikian bohe niya pengusal niya pengirum lai ginduk ko kubong ko binin ana kelumian bisan bagi ku itu ini bohe general ni ku itu mekan sa amin cuma anu gepe etini ni nian gepe pang kumbo kupung pehinang ten bi gepe lepas ini inu tebia so bang bohe general ana kelu dai tinan bang na dapat bisan jelas bang ni dapat ana kelu bang ni dapat bisan tulai asal hinang pekam hinang pekite bi kupung les madrasah si masjid leduk asal mengi melepas pekite duk musik usap ada kala general meke ini bagi retire bang retire dan sen sadaqah jariyah so cemutan tebi mashab ne bang ni api desen pektimukan pikiran tebi sebang si agamaru sai asal dane bote bi pekete dan akhan tebene samian bang jeru asal binte nian pilihan Sherman and si Mrs. Dingibuyan minted daro del lo usa samian so magawa bang may ano jeru di sekolah kle 50 kle gere pinaw si Mrs. kasi dan akhan tebene samian jari ile pagakat tebene pagya masih kita bina sal mole tu hadar Allah Subhanahu wa taala bang mabaya kita bi sampai mata kita puas ne samian kana subaga kita bitu bekat amban kita bi subay kita bi etin ngurung pi si masjid ngurung pi si wa pigidang wa ngurung pigidang madrasah pegge bangi sigi inosal sigi pi etin nubut pi si kita bi nak hapan sa sedekah jariyah siketel lupen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duman ne perhaja yan sumegua mian sendi pe yan subay etin mian param badhaji pe tinan tinambahan ni yan bang ni ada dan buang bangkam
sekitar lupin Nabi Muhammad SAW, wa qiyamul abdi fi jawfil layli yutbi'u kullu khati'ah. Nah ini indah. So bang aku asal dengan besar itu asal saya pindah bagus Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan meteng ke tengah ada si dalam satu aktivitas sini atau si Abdu atau si anak kilo. Ini anak kilo baru ini. Dia istiqamah. Ini. Atau si Malik, si Malik penne dan buah manusia. Asal gaten paalamnya anak kilo delos dan telepon den. Sumegua berisak dua ruk tengah ngapi rumah pente si misis te 5 samian ngapi si dialem hetinen bitu-bituhan sangen linden bitu-bituhan samian donga iya ampan ene pengepihan namia lu negeri isang duruk tenga isang telu samian si dalam kelindeman sangem ubus ine hirinang dams atau ang story sama tu si rasa atau ang story sama tu bisa duman ini abdo sumegua pensi Umar tinen makin sama najud dokter hel itu bisnis ngambahayang dalam etiden linden bitu nah sige kumpas tu monal basa kau kumpas habis tekamahin. Na soalnya bang kau ada duhan kami memperi sepit kami asal kau kau nak kian saran atau yang bangsi itu pen yakan ni na niya ini ba magtabangin be pening usok bohe usok tangan be ini nung sa basa tangan nung sa be kiron sa kasi so may lola yan nagkitiage na mamaman kita bi lola tabi sarali sa kulis sumagwa asal inin insyaallah bang penisab kita bi tinaupikan Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan buah ini pakai doa tabi kapan bang penisab kita bi pinapate Allah Subhanahu Wa Taala bang kita me hilang tabi sa bisa sa pinte gene hawasangin atau bisa sa pinte Jumat semua gua open angka de pinguin dumenin piten asal wajib si kita ben pardu asal na pardu wala sa umus na asas tun bien limele gene berbalik-balik dengan sakit hati dia so ini sini apa yang tegaro kita bi yero makitik temti pinte mentega oras atau pepi ini ya 2 rakaat 3 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat sehingga ko pilih sinam semian pagi hatui asal iya mekenu alhamdulillah na matus te sepat na society nila bagena donga manusia amban petulihan si dalam etinen sa si sangem lu nag sa dambual sa dure sa telu samian before pajar pe etinen magtahajjud nambayang si dalam etinen si dalam bitu-bitu linden bitu-bituan samian atau si tengah dengile ubus si waktu kau nahajjud si waktu kau nambayang sangem ini tedon memuasahin yan naman tedon ko ati bisramian ini junnah ang benar ka jahannam. Bagi puasa sunat atau yang delewle. Umus sadaqah ku ada besaramian. Ina tadonun lumengan sadaqah nun samian. Yay pisan ko dalam kubur na pian taon na kumate pi hatusan taon ni ko lumengan kapan nun samian lai insyaallah subhanahu wa taala alai dalam bulay ka Allah subhanahu wa taala kapan nun. Umus si waktu ka unang bahayang sedina ang sambayang perdulay nang sinimpinta sambayang sengemlay kuna tabisara anan si hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutfi'u kullu khati'atin sabab yepa ng bahayang mo sambayang inin pa ini sedi sambayang perdulay sedi sendulay no sambayang tahajjud lay kemon pinne yene pardusihan nun iyan mamapasan yahin sambayang nasine kitebi mula-mula ginawaran kun at niluglub dalam dusin. Litap dalam dusin ng sine, kita bidambu amban kita bigada dusin at Allah subhanahu wa ta'ala. Bang, mabaya kita bihatinin ine, inanan wa Allah subhanahu wa ta'ala dusetin bi, suway, etinan, pangante bi yan limimektuhin. Sambayang limimektuhin fardulay, dukba sambayang ko at masaram yan. Dumanin besar aku tiak kap tangan sini
Kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian yene mian mga kan kita ini. Puasa mian emen te bisara sume ko abwabul khair duman dan buan hajja leban pekedoan te kapanin. Kome itu paningkuan ko te itu dar te bisara te bi. Inin dia kita itu dalam masjid hinanten di megpangaji labi-labi nembe pengajian di Quran atau ayat Allah Subhanahu wa taala. Duman hajaran buah duman dem buah pekedoan te kapan suwe emen peragnan open ko pepeji te itu inin kapan inin da kame asal inin ek ka kita itu pinain ek ka nemole ngikulang na kita bi kaya bahasa gana tume tientiin tekite koran sinin tientiin kita bi ek ka betu ata hatu siya betu hatu me asal aron kay kantin bi dumen tienti dukwe tu asal ek ka peyakan duk kawael leone kawael Jumat ne Abu Manal duk sibas duk kemon naka magpasampay asal tahatin niya pagpangaji te bitu kawa Jumaat duk niya pagpangaji te bitu kawa Jumaat duwe tampat saung tu si mian masjid pagkuhap le si jariat etin dembu adu kita binin ken ketauhanen banghatu misara kupengku bang niya dan buah amban kiti biya kanya ngetahuan na tu na pos Abu Manalin duk sebasin ka ba Jumat hatu bang pinta Herman pinta Rustane bang pinta Rustane bang pen na kaya Rustan asal nagdusta iye lo bang pen na asal Rustan kita biya bang gani asal pon na ka na mag-abat pasani so bang tege cellphone do asal magbain niya pen na kakatahuan ko niya pagbangaji ka ba Jumat tu Syria jamanan lagi sabi na kita yan ka ba magis agang itay tu bos dinin ka ba ano may pungtiniti bi siyanin parangan bang kita bi itu iulo si Amerika sa London si kaya mo lahat sabi kita ini pagbangaji itu ka ba tu Syria ka ba Jumat etin ini saung ulit tu si masjid pegham kan sa poslo le si jaliat sa amin tamo ano kita bi kita uharian na nasinin ek ka manusia tu may na sa masapos na hadja sumegwa kay pito kagaway kay pito kagapain ne nga bas kupiyo bang si pain ne may tournament nag-chessing luo may mabasag mengilin luo si o piyo ko dagwain na sa manamian bangga ko sa lo 2 table gitu terus daru zikir mag-chessing tuo so may hamda karma pinte may masyat tayo sa amihan na imesin doon kay ibig banggero ine asal lu niya na kahawa inum sa mga harap-harap kay ibig na nasining kakatawhan tibi tiya kitibi ito magpunpun sa hainin gay kiti ipekeng gay kiti mikil pagkalikalik kitibi sa amihan kasi pinte ko kulay garapin iti ko sumikuwa may kibong tinihan sine suwete be putol abdu sine classmate bi do may mamangga may pagwa melu yun na so ka arakala ko pala nang dagay hata samya sumegwa sine sumegwa tibi penisab dang betek kana may absent ko di simuk semakin pito ba bulan ana binte bagi binte ne be na mudarat yan kung anak ilo tingin ko ni siya sudah kau absen sebenarnya absen tu so mudarat yan ketahuan ko hakan absen mudarat na siya kaya bang niya ang gab bang kita biya ang gab mudarat asal ketahuan tingin kita asal man kasi asal absen mismo ako asal bangga ko tapi itu asal na mudarat so bangga niya asal tapi itu ko nengem pegol yan tabi ilo lai siya ko toro bang niya ada kita itu so asal niya tu asal may anak asal kita asal dua aman mahal lahat tadi dua payment mian ko siya gina malantawan ini di mana so mismo kita pinambu amal kaya kanti amang tugura mantibuti magtapit asal niya ben lu itu amban asal mismo aku baranku asal usbaku tegal ko to seriad labi na 10 tahun labi na kita ano nga bakas kita ko iyo asal isi ko tayo iyo itu remriya tu
Tuh dia, dulu mana selalu enak kan asamnya, bagus sih mungkin. Gak bakal sedikit aku sedikit TV. Nah saya, maksudnya itu mata lalu. Nah sebagai pegawai saya, Wehan kani pisara ko sayen pegge ada kala ga dunia geru bale sikite pegge rumendo ke pegge doan te kapan ni magpaji kiti sa ni kwe magsambahayang magpuse me ko ti bisara tu kayo naga katawhan tani sine hajje tamanana hajje ene magtuntut del am ban kemon bisan pegge magsambahayang bang lu ke ga nuntut ilmu dehel lu kay tawag sambayan daw na ni betal bisara si bisara dehel lu kite sura kite nileo bang kuing pagsambayang din, bang kuing pagbuwas sa pagkitinasay, so bang nadya ka umipiyo sa amihan, na, hanggang, irin pinakahatya na yun, kung kita bito, siniklas mintan, sinaswatan mo, at ato kita binin, sunagwa, sampay hetinan, tudyo aras Allah subhanahu wa ta'ala, bagtampat-tampat, sine? Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya binela to de pepik dan sikit bang kita niya men am dombo am ka am badia am ban sumis am bitu sabi anda tazibi sumay sine manurung-nurungan kaay menutan kaay bitu bang lengan nuntut ilmu sine menutan kami ini malaikat tinurung-turungan kam pepik na sabihan sampai pasik bitu sampai lingkod duk sikisa sikedo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara bang lumengan si pagtuntutan ilmu ini lengan na tututungan, abdo, magdalam surga. Bang lumengan malik tudyo, hati ng jubayil magkuhita, magine. Mag-enjoy, lumagan ini. Edams. Nepa. Sina, pita, ano sabi na nga masin, bang ano nga kiturungan daw si. Diba, sabi yan. Sabi, ito ko siya. Sabi, dalem alisate, Jero kami nung tabi siya pag punta ka na dyan na tiyaw tekap sa amin jero nakiyayagay may kalamda dubay na say tabiatan di pagtiyaw sa amin so bagwa pito kita ba ningko sa amin mang bito ka na hinang tabi etin pesan desen di sa amin ano na tedo tendi kahapan duklay ng pagdilam surga sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mamruto nang kanne hadje pagsarong suko tabi kamaytag na anin di apin ang bangkang ka tuwal tinan ki ako manal si Fox si Hasan kemo si Bas kemo nagitibinin ito magpenia siya hetinan magbetu bore ko bisara hetinan magpenia na hetinen na alhamdulillah saban siya ang andangan kaya kita magito kapan ene debu alima na magtutul ilmu bisang kita rin si madrasa asal mas ini ko do kita si madrasahin bisang kita rin si magseminaran ko si magseminaran me dem kay karahin sa amin tedo tendi hetinan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sa wetan bidu mga jangan kita bidu kita ucap ya saban pagtutul ilmu sa amin nang kan banggero kang busy, banggero pinto na kibisin si pasal Facebook sa amin, nabisan sa amin, ting oras pito na nagilo sa amin, so, pinto sa pasagay, magbisi, pinto kaya, nga, manjari, hindi na, ini oras sa amin, magin, pito magin, so, magawa, bang pinto ni Alejano, hindi magkasari sa pinto, so, pinto sa amin. So, magawa, na asal ngayon na pinto marahin sige TV, labi na 10 tahun, tubi sa mintet, di ka bagas, asal ba na pinto ko, mutarat sabi na nisa. So ini asal tanda, di mapaya. Ano kasi yun? Sabi sana sa ibig. Ilmu. Magtutup ilmu sa amin. Yung bigyan, nabituhan kami sa amin, tagiduhan tabi kahapan to Allah subhanahu wa ta'ala. Tagiduhan tabi kahapan to Allah subhanahu wa ta'ala. Umos, taman siya na raho, tinan kam na meron, dumen na dyan ko, dar na tablik, magbalik-balik bisarahin, dumen na buwag kahapan, tagiduhan tabi kahapanin, sumagawa, bisan kita bipito magtuntut ilmu, subay betad tebil si atas telu parkana. Subay kita bisan kita pinte, yan na hinarap tebito ngahinang mihal lebean kahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala, banggay betad tebil si atas telu parkala gay magbumpat si kita luugan at si kita. Luugan hadja kita banggay yatinan betad tebil si telu parkala. Yan pagtuyo tabi mamiha kahapanin. Suway, betad tabi si telu parkala. Ina telu parkala mali. Kaysa, bangke o pen na magtuntut ilmu, asal-asal na iyan, magtuntut ilmu. Ngayon ang kahapan, sumagawa peniya si Kao Buono, betad no, panghinang kahapan lay, yesi atas telu parkala ini.
bang niat li asal-asal niya sargani so pwede starte bihe banggero niya niat ikhlas asal gar bisa gane balik asal kemon asal ina hinang tebang duman duduk niat ikhlas kana gunane bisa gane binalik harus asal masri asal kita in kemon pitu asal taragan na kita pitu kerno pitu kemon karena ikhlas tabi karena Allah subhanahu wa ta'ala ina sa punat tabi siya puas ampan ka ikhlas subay ina hinang te dan tagabante bituju Allah subhanahu wa ta'ala sumegua betat tabi si atas terlu partala kaysa bangka maghirang kahapan dumendo karena katale utuju Allah subhanahu wa ta'ala al khawf dana gunan giru tedo no lugan ke wajah giru tedo ko lugan tagna al khawf katalew subay ko tinalew pusine yani giru Allah siya duman tinalew si ako duman tinalew pusi ukim pusi ako na pusi ko subay si manusia duman tinalew si ne kura dubay sumegua subay ko tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala subay katalew ubus tagi itu problemahin pinain tinalew subay ko tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala tagi teddo tebi gedendo subay apat insyaallah pa enu kus mana balikya bangku inge pamatan tebi bang sumian kiti mangkin ki enan ten bennal ke wasal tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ini pindah tinalo, kau nak saya boleh, tidak pindah tinalo ko, tidak kau pindah ko tinalo, sekali tinalo. Suwe paman tabi ko bangasal bennal ke utat pinu tinalo ke Allah subhanahu wa ta'ala, ko inge bustanin, makin ke keenan tinalo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Suwe tagit ito, so insyaallah, pangidulungan umul kita insyaallah. Bisrati bisa balik. Duk payaman tibi ko kehedjehan sin Allah subhanahu wa ta'ala hin idinat angkan kita matala usiya haji sin Allah subhanahu wa ta'ala domer kita etinan pigani hanas menain mian itandaten magmatala wa nagiti sa Allah subhanahu wa ta'ala antag pinain nambahayag na ina tagna anak inu tagna mo kita ng bahaya bilisaten bangkit ibi tagna ng bahaya ine tagna bilisaraten bi ina sa ina mali dumeng kisayo pina Allahu akbar ina hetine pina Allah subhanahu wa ta'ala basa haji yayin pegmetelewan bi na inin agarun bi ko agat tibi pamanti ko kung kuinge hedjahan Allah subhanahu wa ta'ala di kawan sini. Iyo bisar lebih. Salah haji taman haji hangkan kita duk tinalo sa Allah subhanahu wa ta'ala asal irin tandaan haji sa amin. Iyo sumegwa kita do tabi ko ito insyaallah sa manabalik itirim bisrate. Al khawf so ina sa amian hinangnu yene lebayanu miha kahapan ke utudju Tuhan Rabbul Alamin banggero karena ketelew nutudju iye asagani ganda dapat lugan ke haji pagbati santoke pagbalik-balik maghinang magpuasa indagilis kemo sa man dumado karena katalo asal garoy gipin amar Allah subhanahu wa ta'ala sumegua enunan tu sumegua keu ine sumegua niya asal katale utudju Allah subhanahu wa ta'ala mangkin keu ine mian makin magbumpa at makin magjata si kau ini pagtuyuan mo magibarat. Sumi ka pala. Katalaw pusine, diman pusine ruksine sumagua mian katalew tudyo Tuhan ti Rabbul Alamin. Tag-e ito problemahin to pinitinalaw ka si Allah subhanahu wa ta'ala. Bu Allah subhanahu wa ta'ala dati kititi magjata hanggang represinduhin na Pagkero kita makin kita sa kontento pinain. Mian ba sa luhut kitete presidente umaba pinain atau kung may gobernador atau kung luhut pinain. Yan asal pinta anak ilu magjada kita lewante saya. Ngafege Allah subhanahu wa ta'ala iya manghinang kitain tinalaw na hatya kita ulamahan nabi tinalaw kam sa Allah subhanahu wa ta'ala kita Allah subhanahu wa ta'ala
Nagaripito, gay kita uhante bang sa ingin. Na sumagawa, niyan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tala mabatahin kita. Tala ang matalahin kita sumagawa. Ni haja ng buwa. Bisara, bagay na-explain ko si kita. Hanggang kita tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hijjenen. Pinta sa waktu kita nabang. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala hijjen. Ni ayat ni. Si Surat Zumar kaya mengaku salo. Pin ta'abud siya kama. Paman tibik. Kaya dyan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ardu. Wal ardu. Matuyatun biyaminihi wal ardu jami'an. Ingat sa ayat na sa Zumar. So inshallah siya manabalik inutabi. Wal ardu was samawat. Matuyatun biyamini ka tenu ko ayat sa miyan tiki-tiki tenu subay ko inshallah map kam maginute Quranin misra subay korek. Mana dan hajj si bisarayat lay hajj perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar si sambayang te asal benar kejenen ko inget kejenen tandaan ta'abud cello kiamat ye pitu lapis langit duk bulak duk kemun hirang ninin wal ardu qabdatuhu yawmal qiyamah datapat tangan Allah subhanahu wa ta'ala jalla dia magbilikin si dagbong sa ingay sa tangan nakuing pito lapis langit duk bulak duk kemon ninin datatangan ne etinen pemitaran nehin isi Allah qiyamah kuing gipebang baran dan ini bisara depende Allahu akbar lejehin en dinak ketelawanten si ene depu mengantaran bulak duk pito lapis langit kabdatuhu hatin ada tangan di samia. Da pala si andag si tafsir anuin pila si tangan daru pamkarawan pambabagain gape. Ga hatin kana betat ni. So insyaallah nakam ano ayatinin inuti bisa sa balik. Hanggang kita nagtalalu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pito labas langit dug bulat data tangan karo ben peno tangan di samia. Ini kuing hipebang baran ilay hangkan gate hatin ang gate abot duk akal samian suwe asal sumahat kita bi asal konsentrate asal dinagbang kita dak tinalaw pin ko lamate bisa Allah subhanahu wa ta'ala asal suwe tuot tinalaw kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala pagi hajj tabaran hajj gite tekania gite abot tan sa ubos si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batinan pira ta langit tie magbiraj Demikian Allah subhanahu wa ta'ala dia pindah dia tak payah amban aras dia tak payah amban aras Allah subhanahu wa ta'ala uus arasinin Allah subhanahu wa ta'ala dia tak amban dia uus arasinin mian puas amban bagi melhatinin bagi itu besar sebesar dimudu ni Samba ni tepit touch dikidik ini sab kahajjis Allah subhanahu wa ta'ala nak kita lawan dia. Si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj periyata ye telebenin kemon niya sampai pinne kursi umus niya pepinne alma umus puas amban alma yan arsyur rahman numus mainin magsuno duk ene arsyur rahman ene arasin ene pele diata Allah subhanahu wa ta'ala diata lain Allah subhanahu wa ta'ala diata amal arasmiyan pesuno si arsyur rahman sedem hadis ini kemon pero pesuno si arsyur rahman ene ma ene bohe tebisara tebisara dalam hadis umus saengge hajahan bohe ini Saingge hajan buhainin duk aras. Saingge pagtalahanan. Umus sinipat wa Nabi Muhammad sagata bas anu ko hadis masih dalam hadis dia. Kita wani peke bas waktu periyata si waktu ni magmiraj. Sinipat wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buhainin hawa hajahanan yayin pilihan arasin. Umus Allah subhanahu wa ta'ala dia amban aras buhainin lelemanen amban ene amman diatane bisi terdasne bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene kama baina as-sama'i wal ard lemanen
Laliman ko pinne elet ene bulak duk lepitu lebis lagi tin leman buhele. Ene hawahje. Yene buhele. Umos buhemian. Pesuno si aras Allah Subhanahu wa taala. Nubus puas amban aras Allah Subhanahu wa taala. Yene Allah Subhanahu wa taala. Nene mian mele ipehan Allah Subhanahu wa taala kan pente Allahu Akbar asal hajj hadi subegete pula gete abot bang kita rumigil subegi erwaji tamam mejen me makhluk ini nang nen yere mian hajja pensinan buah hadis 500 tahun ilengan amban tedas nepisi di ata ni sabian ini enunen dan boy sab ene leleman nen ko ene pitu lapis ko elet langit tuk bulak sabian makin abot ene enuan leleman nen bangkit aku tarasin. Nubus Allah Subhanahu wa taala diata. Ubus arasin hajja pi amban buhemian. Ubus Allah Subhanahu wa taala hajja paman aras lai diata. Ubus ene ko te bisaramian. Hangkan hajja taman hajja Allah Subhanahu wa taala. Ene pitu lapis langit tu bulak tu kemon ne sampai mian. Da adu bisan penno diata pantangan tam sanugan. Sumegwa insyaallah akan ikut bersama kami si insyaallah anu pagi itu problematin al khauf dinak hajja kita magmatala sa Allah Subhanahu wa taala sugay kita hante manyata bang pagnyata ta bang saing kita lewat sa Allah Subhanahu wa taala gati kita Allah Subhanahu wa taala gati kita hajja tabanan hajja pagi bisarada sambayang ti Allahu Akbar hajja tabanan hajja Allah Subhanahu wa taala kedua amban al khauf wa raja maghinang na ikaw karena katalew karena katalew si kedue suhay asal waraja SSL yan ay paglugtuan nulay kahapan amar Allah Subhanahu wa ta'ala dato magniya to maghinang ikaw sa amin ka na SSL okay na salungan ka pagkarumen ko hinang temetuhin maghinang lahiin pag-ubos magintinig haniya mag-businessin sa hanian niya nanguntong na atawa maghinang si opisinahin niya maghinang si lumayan niya kabagday mas sobre pambanian sinin menung basan gawin sumay asal isa-iseno niya asal gay ilepas ayat niya lumiyan gay ilepas Allah Subhanahu wa ta'ala magkao yan ang luhog na maghinang si ketelo wal hub wal mahabba dug asal hinang lumiyan asal sumay ko gay ilegis sumay ko tet mabaya Dua pinagtiup tayo ngayon, may ginang-ginig ko at ibisaran yan. Atawa ilubakan makin magsambayang, atawa makin magpuwase, atawa makin pitungaji, makin magbasakura, makin magsigisaman, subay bilinsana tayo. Subay ko, makin yan magnyata, etinan si kao, yan kabanon, subay al-mahabba atawa al-hub, subay niya Allah ipiniya, yan kabaya, yan asal, inuno, may ginang-ginig kaban. Napipitibi si balik si kitibi kuing gepek kitibi me kahalanin yang manal anak ilu bang kikitanto liang-liang pitibi pasek makali saya ini saya kuing gepek hati tin me parkala ini bagi barat kita nak karena katale waktu duk nak nasihat duk mawan so Banglon sa tepet luram luma magtumpok at mauro sa aming kana pintet tibigil ini los at tepet atau mag-business atau mag sundag sa gansabi. Hada wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi